адамларының қолыны öpmege. Son олар бізге берелер ақша. Ораза байрамда керек қартларын қолларını öpmege, анын бабанын қоллары öpmege. Misafirlikке бармаға, яқартының еліні öpmege. Bitakal babaların kolun керек öpmege. Son бізге paralar veriyor. Sabah керек durmağa, ketmege, babanlarga, orga, öpmege kollarını. Sonra verirler bizge ақша. Мүлкін misafirge бармаға, керек öpmege kollarını. Oza bayramda керек namaz yapmağa, dualar okumağa, babalar giderler namaz yapmağa camiye, harbalar giderler namaz yapmağa camiye. Hop bir tane harbalar verirler, parasını misafirliğe giderler. Anda çay içerler, kahve içerler, aşarlar.